li shirul shak action. Tilok spono like ishikshan. Malah kita nas ahrum el burut dos niya anak. Lok sponol. Aruna rabia sa iskal hunechem do jogging kitishik. Aruna rabia sa iskal rabi. Malah kala kito at kalat ilahmanuchan. Es chabila ana akjak to warak chumurah kita nak saat shel se kau natula. Entonces, Pablo le escribal una a cualquier chicaran naril bar chichalipo. Entonces hay veces que anurili agua. Porque cuando unas adquirili agua si quieren Estados Unidos naktiulak agua timbantioshing. Naktiulak agua timbayehak. Naktiulak agua tinkagua. Pero al final nakikana ka anurili Dios. Masakachol rahla o bejanak li agua satrak sa choli karush kakechi. Por eso que quieres en makechi la kaklerum jan mukuni ka takos ebalchan. Shmanak li Dios ka se choshaguan jan ulaan seru chichoch. Kinahapal gustiyan akon tukis kiches quiere agua agua la tola agua es to mayahat agua. Choli bantyoshi. Na malak pa banen na kwaning achin na sa choli bantyoshi. Na balik Cristiana Juan Satsa Choli Karushke Chireli Dios. Satsa Choli Karushke Chireli Agua. Hasta Jonalta Chireli Agua. Dios se cuadra te ulang agua. Nakakinak pi agua. Yamakak pintumin ho ka nakamugulikin ho kenta. Unak shulak. Unak tatisa Choli. Unak tatisa Choli Dios. Por eso yo llevo al que Piguan Karusha que Chireli Agua Chan Matmaitis Manunkil Shmanak li Dios in ana ulak treb eblihip Link ane ke shmanu li Karush Cheskechi Outlaat Koch inal Khonimal Shakechi Banu Wal Ustak Makata Kechi Chirunak Ata Banu Wakuli atin nak ay abiut. Makanap naklagpit at sketchy mango mare anchal ta ke mo khorre lak angel chunuli Dios. Nak shbag aili inna shnale shmanu kwain. Outlain nak tachi shos ili Dios dik ili karusha ke. Ma kechi sa chegli akshabanu. Abiut. Na pala nakwan nakshulak ran Estados Unidos nakoshtali qawa Dios. Na balik Cristiano nakwan shtumin nakrali agua nakokchi usag nakrali Dios. Pero shulak uli momento nakokchi kwan listrabag, okchi kwan listienda, mag-achi na paltorela papanel, shkanap li bantioshin. Nakman, kwa kung kachakilal, nakakusag eshwaskete para nakakikachol chitihok, nakakikachol chimayehak, nakakikachol chogeng, pero agakso usah. Una pati sa kacholinos. Pero siya kwa iskilisandinos, mahachiksos ili Dios, mahachiksin sa cheti akshaba. Porque ni Dios chan se chosha kwan utlaat ruchichoch. Napala na kwan siya usoptesish mali Dios, siya iskanap mayehak, siya iskanap ogeng, siya iskanap skebalish mayeh. Siya kwan kinkalem stienda, siya kwan kinkalem kwan kes kwakas, kwan kes karo, kwan kes karure, pero siya iskanap li ogeng. Ya khonalik se tayer ak chikwan kes ahla shama. Napala na kwan siya kes kingal stienda, pero na kwan magachili tienda, pero ani cuanque mali Dios o maraglao. Por eso que quiera anu cuentan mag etisa chegli akshabano. Por eso liquisha cuan una promesa ya quiere Dios ángel no ta que cumplir. Porque ni Dios chan mukuna ulakta choeb ni hipchan ne que esté chiutin ane que shmanuchan. Li Dios nagraef chali ni kishmanu li karuna kili agua. Mas kusti bantoshin kishwas kili kulit na kusti bantoshin.
Pero nabal kay law nakwana kamo kuna kanautas jalal aruli Antiochik. Nabal kay nakwana kay wala ka Antiochik pero magas tuminal. Kaya kaya dali kwan kaya stumin pas kwan kaya stumin dahil pili mak ana jo lagi snebain na pili kawa. Maneba ka ba Dios? Biom lika Dios. Listen kaya kwa hungonan la katelaw. Ani kirusok te sili Dios pero ninja na kaya ejitiho. Aunque cuando la caballería parcela pero fin talaga ang layro kirusok te sili para. Ayúdame. Tok tatrabahin akit kirusok te sili Dios. Chanchan tanare naktatayro. Chanchan tanak ulaha sa kaya nakaget lumeng nakalaktecho ha kana marikilo ay hari pero sa katepal beting anak maliha kasi esposo lingkong sira kunak ay ha ari mahura ki ha pero tagwak na ka ha pero mahuna tonel martagul mabar tagwak na biagukan pero si mahuna tonel si mahuna plangan si mahun na ha Mapartag uliha. Mo talaga mo cho. Ito skama nakil osok te sigri kini Dios. Kwa ko nakati hing ani kirosok te sili agwa mut etake chitumina. Osok te sili to Dios na kwa na trabajo ang kirake osok te sili agwa. Por eso Ángel ulim Antiochik iglesia, Ángel ulik laot kay retali karush kay Dios. Waguatin linachal rikin li okay rikin spabangkil stoch kala ka medyo kili mensaje to ilo karan sa libro de Deuteronomio 28 al 1 Pirelik chikyal chanak la atapak siya kushli kadwa chanak la Dios Utag Angela iruchi chamil chis kunili chakrabok keske balaikbe. Salikutan na inchalik agwa la Dios tister osila akwankil sa shpeli ruchi choj. Likwan kem sa ruchi chochan. Ute chalak sa amen chan utula te stau chis kunili ros obsesión mi Dios sa shkabarra binkish cham shkushli agwa. Abiut osop te simbilakat sa litenamit osop te simbilak sa likalebal. Osop te similak la kwala kahol kopiritaruchi la choj ebira la ketong lira la kwakash lira la carnero osop te similak la chakat uchla kulebal osop te similak naktat op osop te similak naktat el haanaan liru lira mingkis jam shkush ni Dios laini naunak chika hunilo nakakanak to osop te si Nishkolomili atin anak yek li Dios li osop te si kuti mahekwa ye chimpil shmali kakwa. Entonces si kwan pi nale para pitagwa osop te si pues tagwa pitagwa mahekwa milakat shmali Dios pues kamkal salane bail amukush magda li Dios apal tilal kwanara. Pite banu chan li chakrab chan pite Angela iru abiu pite e cumplir chan le promesa chan Tahulak li ronal nakli Dios tister usie kwangil sa shene blik ilatenami. Utwaku atin kisteran yatulat stawa chili osok desik. Chagron make tawru li atin yatulat stawa. Abi chi usa atin. Wana honanak yanak khadich kama kuna katsidish. Utte chalak sa ben chan utulat stawa chishkunili osok desyon mi Dios. Sash aba rabingil jam shkushli agwa. Sina usa atin edishkos. Pito abing, pito babang, pitkat e cumplir li karush kakere li Dios ya tulat stawak chili osok te si. Mukuto necesidad chik yakat yokat chili agwa. Kuakar hain agwa. Kuakar hain atin Dios in a chik ya tulat stawak chik. Un ejemplo, amigo Chius, de Tauruli Anting, Juan Juli Yuquabe, Juan Scarro, Juan Squakash, Juan Shot, Juan que Wibli Ralal,
Pero Juli Ralal limas da Chiruli mas da Paban. Pero Juan Ralal mukuna aminta ahkala genak mukuchol chodrush na leming anak paus tukwa. Sasyan kay magwim chalal bekaan. Juli tukwa bek sa shunga balik wan shbiomal. Barkwan re maralalaan. Yo chak cholan tukwa bek. Tanchana kili Dios. Di tukwa bek na ke. Ana hulah ka bek chan. Ting khatli chol chan reaglin jumli na binchiku. Hulah ka bek chan ting kam chan reagli parcela lin khatli. Hulah ka bek ting kam chan ting kereli karo. O maras tohton shinketa ra hunak karo lin khatli. Marekwan squakash di tukwa bek shinketa ra hunak na squakash lin tum. Arutoril alik tukwa bek karan. Porque napaan Ralal chiku yo si abing. Pero ni alal mekli kibrush na lepli mukunarach ta use. Mahun hunak tukwa bek tarak nakke ting etanali yawereli khailuk seruk li alaan. Mahusuk pekya. Praktik kaya naklaes. Porque kaut mukut nau tarok siki. Abi uta hunke, abi anale ba hunke. Majus pas mala jukwa bek mara majus pas mala na bek ana alal bek. Am gujotas pas mal. Ani sa chol jo chak chichal. Sa chol chak jukwa bek. Ustalal bek in karang na kosla. Pero jukwa bek jo chak ril balis kwa hitli Ralal na abili kwa lala na kwanchan. Anak kwantik e hunak linkaro. Anak kwantik e hunak squakash. Ano jo ril pan. Porque narilak yo te papan. Entonces hokana kishkiri atin ya tules tawak chili osop de sikchan sa shkabara binkishkab shkushli kakwa. Por eso kamana pili Dios. Dito aming truli Dios toro sop de si. Pit kaman ulik aruna shkili kakwa toro sop de si Dios. Pero si no ko aming ikiling agwa, kaunang ika. Pero ay veces nakpapanin, nakwanak narak nakausap niya si Milak. Pero nagsikiran na skosyali kawa Diyos. Nabalik isya nakwa narak nakwang karure. Pero yatat si Hoka nakeslo kalik agwa. Ulisan tilo siya nakiyatulas tawag chiliosop niya si. Yatadril chaklik agwa. Yosik wala nakwan. Kusok de silik wala nakwan. Nakay lokal. Makadati nakting hunaks. Arure. Mas natis kay lokal. Nakagwan de cholche mayakaga nakwan chaklik agwa. Kaya trabaho ni Dios. Porque narilak yo kachi okay. Tik hunaks tiendalik wala lakwaran. Porque kaut na okay na mayakag. Que hulilo nakaharap to usak pero likat sa akilal nakaharapin kirati ni Dios. Maya mere bisa kelbeng na kuan Guatemala ingane ke Dios. Utera rana kosop de simila ke. Na maleba na kuan sa kelbeng Guatemala, tera kana kuan ras trabajes kelom pero tan siquiera ni que es costali to a Dios. Maya mira na kuan sula kutan domingo